Prensîbên yekemîn dêrên herêmî ji bo ku em piraniya serpêhateyên mizgîniyê û şîretên ku di peyama nû de hatine dîtin bi bandor bikar bînin, divê em li ser dêrên herêmî bifikirin û wan di hişê xwe de bigirin. Ji ber sedemek taybetî me di vê prensîpê de behsa dêrên herêmî kir. Ev sedem rasterast bi peyama Efesê re têkildar e. Ji ber ku di vê peyamê de Pawlosê şandiyan peyva dêrê bi rengek taybetî û bêhempa bikar anî. Pawlosê şand bi giranî behsa dêrê gerdûnî dike. Tê wataya hemî bawermendên di her temen û heyaman de ku bi rastî zarokên Xwedê an endamên laşê Cawsîs Mesîhin. Sedemeke vê yekê heye ku em ê hinekî paşê bibînin. Bi awayê peyva civîn di peymana nû de bi qasî bîst caran ji bo dêrên gerdûnî têde bikar anîn û heman peyv ji bo dêrên herêmî jî heştî carî têde bikar anîn. Ji ber vê yekê em nikarin bi rastî qala wê bikin. Dêrê gerdûnî heya ku em qala dêrên herêmî nekin bê gotinên din. Dêr ev mirovên ku têkilî û tiştên hevpar hene. Lêbala xwe bidinê ku Pawlosê şandî çawa di nameya xwe ya ji Efesên re peyva dêr bikar anî. Werin em ji nameya ji Efesên re beşa yekê û ayetên bîst heta bîst sê bixwînin. Herçi ku Xwedê kiriye di Mesîh de ji Xwedê bav hatiye wergerandin. Gava ku wî em ji nav miriyan rakirin û li milê xwe yê restê rûniştin, li cihên eziman ji hemû serwerî, desthilatî, hêz û serwerî û her navê ku hatiye dayîn ku ne di vê heyamê de ye. Ne tenê di demên berê de jî wî her tişt xist bin lingê xwe û Mesîh kir serî. Li ser her tiştên ji bo civîna ku bedena wî ye, tijabûna wî yê ku her tiştî di her tiştî de dagirtiye. Dema ku em vê beşa Encîlê dixwînin û çarçoveyê li ber çavat digirin, hûn ê bibînin ku ew dibêje ku Mesîh serê dêrê ye, ku laşê wî ye an got dêra gerdûnî ya ji dema ku dêr têde çêbûye. Ji bo wê çaxê ku Mesîh wê dîsa bê. Ji ber vê yekê dema ku vê peyamê dixwînin, divê em vê yekê bînin bîra xwe. Referanseke duyemîn jî heye ez ji we re vebêjim. Ger em pirtûkên xwe yên pîroz ji beşa sêyemîn a nameya ji Efesên re û ayetên bîst heta bîst yekê vekin û bala xwe bidin konteksê hûn ê hemû beldarî li ser dêra kewniyehê gerdûnî. û ji wê yê ku dikare ji her tiştî ku em dixwazin an jî difikirin pir zêde bike, hêza ku di nav me de dixebite an got hemî bawermendan di nav temen û deman de hesab bike. Li dêrê an got dêra gerdûnî ya gerdûnî rûmet ji wî re be. Bi Mesîh Îsa ji hemû çiyan re her û her amîn. Wekî ku hûn dibînin Pawlos li vir behsa dêra gerdûnî ya gerdûnî dike. Lê rastî ev e ku em nikarin bi rastî tiştên ku Pawlos di vê nameyê de dibêje bêyî ku bibin endamên dêra herêmî û xwedî têkiliyên ku me bi hevdû ve girê dide bi cih bînin. Eşkere ye ku em nikarin têkiliyan bi dêra gerdûnî re bikin. Lê em dikarin wan di dêrên herêmî de ku wêneyên rastîn ên dêra gerdûnî ne hebin. Tiştek heye ku dê ji me re bibe alîkar ku em fam bikin ka çima Pawlosê şandî peyva dêra gerdûnî an gerdûnî bikar aniye û em ê vê yekê di silav û silavên wî yên di destpêka nameya wî de bibînin. Bala xwe bidinê tiştê ku di beşa yekem a nameya ji Efesê re ayeta 1 heta 2 de hatiye nivîsandin. Pawlos şandiyê Îsa Mesîh bi daxwaza Xwedê ji pîrozên ku di civînê de ne û ji bawermendên Mesîh Îsa re ye. Kerem bikin tu aştî ji Xwedê re di navbera me û Xwedan Îsa Mesîh de. Nameya Pawlos ji Efesê re ji bo gelê Efesê bû û di heman demê de dê peyameke gelamperî bû ku dibe ku ji çend dêrên li Asyayê re jî hatibe şandin. Hûn dikarin herin û li ser xizmeta Pawlosê şandiyan li Efesê di kîtaba karên şandiyan de bixwînin û hûn ê bibînin ku ew çawa ket kinîştê û baş nehat qebûlkirin û piştî wê çû dibistana kesekî bi navê Tîranos. Bi hev re ev bûyer di pirtûka karên şandiyan de beşa 19 û ayetên 8 heta 10 de
هاتنه تام کرن. پشت پاولس کت که نشته و هر روز لدبستان انسان افس ترالم نقاش دکر. اف 2 سال دوم کر. حتی که پی و خدان ایسا جهامو گلن آسیایی جهو و یونانی بهیستن. براستی پاولس 3 سالان لافمن ما. لی هر روز 2 سالوی دبستان دا مزگینی دا. جبر وی که ام دکارن بگهیجن انجام که پاولس هر یکیم لسر 6 دیرین دن دفکری که وی دخواست وی پیامه بدوان. وی ناوین وان دیران دیار نکر. لی دخوازا وی دنیاتا وی یا اصلی دا زلال بو. جبر که اگر او وک نمونه لسر پرتوکا پیخامه یوحنا تعالوگ وبن. او وان پیوان دبشا یکم و آیات دهان دا دخوینه 11 از دروژا خدان دا دروح دا بوم. او من لپشتی خوا دنگک بلند مینا دنگ پستی بهیست. که دگوت و تشتی که هون دبینن د پرتوکی دا بنفسینن. و جهفت جوینان را بشینن. اف دیر چنه؟ هل بد افس یک جوان جوینان بو و پشتی وی خبر چود سمیرنای لیرگموسه تیراتیرای ساردیسه فلادیفلای او لودیکیای. پیام جهامو دیرن کو د پرتوکا پیخامه دا بحثا وان تی کرن هات براف کرن. جبر وی که هم دکارن انجام بدن کو اف همو دیر درامان پاول شاندی دا بون. جبر کو ما دخاند که مروف جچار آلین آسیایی دهاتن دا کو سروری پاولس ببهیزن. آنجی بکیمانی دما کو او لور بو کو گهداری پاولس شاندی بکن. د مکتبات تیرانوس دا مزگینی و مغنقاشه دکر. دما کو ام مسیونار دلسوش کو باواری خواه بخدان ایسا مسیح آنی بو لسر مجار هاتنا ایسا مسیح ده پیوی. بهیستن و نچون افاسه کو لسر ایسا هین ببن. او هاتن پرستگاه خدان ارتمیس جبر کو او پوتا پرست بون. اجی جبو شاهی و کرن هاتم. جبر کو افاس باجار کی مزم بو و نه باجار کی بچوک بو. وک باجارن دن. براستی جهون دکارن لسر اکران بشک بچوک جبر ماهی کولان سرکه یا باجار افس ببینن. لی افس نوانده که مزم بو. و او وینه افتیتور آن شانو سرکه یا کول لباجره. ده همان انفتیوره ده گل جبر تشتین کو لباجار افس دقاومی لدجی پاولس شاندیان اتیراز کر. هل بد پشتی وان بویاران پاولس شاندی ده ناو آرامی و اولهیه ده جهل بویار درکت. احتمالا کو او سردانا هنکان کربه. اف دیرن کو جبر خزمتاوی یا 2 سالان ده دبستانا تیرانوس ده هاتن دمزراندن. از تو ببنگهین لور ام بحثا چه دکن؟ گاوا کو پاولس اف نامه نویسی وی جکومک دیران را نویسی. جبر وی که پاولس بحثا پرسگریکن تایبتی ین کو راسترس بدیرن لافاسی را گریدایی نه. جبر کو ام نابینن کو لسر پرسگریکن دیرا افاسی ده پیوه. تاوی کو گلک پرسگریکن هبون. براستی اگر هون نامه یکم پاولس شاندیا تیموتیوس را بخوینن یکو پاشه چو باجار افسه که حاول بده کو لور پرسگریکان چارا سر بکه. هنه بپرسن چما پاولس شاندی لسر وان پرسگریکان تایبتی نا آخوی. چمکیوی نخواست کو اف پیام تنه جبو دیر افسه به. تشتکی دن ایکو پاولس شاندی جه دور کت اف بو کووی ده جوینا لافسه ده ناو کسا کی بناو نکر. لسر وی مجاره بفکرن پاولس 3 سال لباجار بو و لسر همو تیکلیان کووی به رحسپیه دیره را یکو داما کو او دچو اورشلیم ده راستی وی هات بفکرن. کسی انگو بوی را گریان و تیکلین وی بوان را چه کر پاولس جشان ده وی نامایه ده بحثا تیکلین کسانه این لباجار افسه ناکه و اف به احتمال که مزن شبر کوی اف نامه هینی دیرین دویامین دکر. دما کو ام وی پیامه بخوینن و ده وی نابره ده وی خاله بینن زمان امی بالا خوابدن تشتین بالکش. من ده وی چارچوبایه ده جاره گدن بهلا کو از پرانسیپا کو ده وی ام پی بجین بوارا پار و بکم جبو کو ام سرپهاتی و شیرتین مزگینی ین کو ده پیاما نو ده تینا دیتن و باندور بکار بینن.
Divê em li ser dêrên herêmî bifikirin û di hişê xwe de bigirin.